Kardom nili puthat lang thula nali tum kaching hon la pen kilang bom channel Karbi TH2.0 along lasi pini bangke nali tum intro ta lang nang ne ajat ta lang nang ne video la pumasi chengpon thorpo lasi pini a video bangke la labor card pupu ilitum me kam chuklem wai ki duga so laso wai fit si labor card bang tesemar nang kok mati Selam nang kok lasi Kasilam tang kachini tumang do uta hai po la pen la so video bang ni li hola kachini ne Kasilam lelang la tuman sikiwan pilo la si Koson se Selam ning ma Koson se fly ning ma Koson se labor card lo ima la hi bang sinili pini bang than pon populo la pen channel non la so channel long na li tum kilang bom long si la kimi lang subscribe kre lang pulo tin na li tum subscribe tha la pen bell arjan ta dui bell arjan na li tum berpon igde tha lalo pulte monon phini li kapre kapre ka video le upload sita nali to mobile long nang le da prangi afan la si padar depin pen pa prama nali tum subscribe pa prama la pen non video le cheng pon lo na aprang sinali tum mobile long di Chrome browser banali tum ingpu igo da input that penali tum search or type web address pulo nali tum tok ikdamo labor card apply labor card online apply puto santo ikdamo nili la link bang description ang pidat po la to igdat pen la nali to mathing no la sonan chiklang po la sinali tum kidam ning bang ke la Aber bang register Assam Building and Others Construction Worker Welfare Board po. La sodim bang sinali tum berdam ignang po. Sorry, nili. Ladak bang si ber ignang po nali tum. Berdat men asan interface nang lepo nali tum mathing no construction worker registration form po. Asan nali tum bang desktop size bang Selam igdeno mate ber igdeno la desktop size po tok tok do nali tum Chrome browser pen sing puplote la pender la son full picture nang klang po full screen la pen athaksi lake office pudi la office ba nali tum select hoy la pendet name la pendak kitok folder name lai huit nali tum filamo la pen dak dob mate date of birth la banali tum dak tok ignang po la pendet la pokung di la dob proof pudi dak dob proof banali tum Adhar Card mate kapre documents upload non nali tum dak pen la pen 150 KB anai ya na pen only png jpeg image lai hui nei asnali tum la browser long benon la pen nali tum na file long ko so file long si photo duma la nali tum dak pen upload igo la pen that next aber bangke photo upload la photo upload ya la photo banali tum passport size photo nali tum dak pen upload nang po ka upload nang bangke same process lo 150 KB la pen jpeg nei la pen nali tum la blank paper long signatures tame mate stamps tame nan tum ber igra dak pen upload ingo la pen la so ber bangke gender bangke pinsoma lo so male female la pen others la nali tum dak pen select igo la pen la so ber bangke mobile number mate phone number nali tum dak phone number bang ber igo la pen la so ber nali tum kes category deal nali tum dak pen select ingo estima mate SC ma OBC ma general ma lahai hui nali tum dak pen select pon igo la pen marital status married unmarried lahai hui nali tum dak pen select pono la pen date of retirement mane non nali tum sulivo aningkan mate aningkan lo date of birth la pen mo 60 years kan adet sipling namal so date nali tum dak fill up igdeno la pen
la so ber bang ke if you husband wife in member of this board pulta nale tum la taning hanglo yes no la pen nature of job nale tum pi job siklem bom manon pi kam siklem ba pi sai siklem mala hai hui nale tum dak pen select ego la pen nale tum la present address ba nale tum dak tok ego la pen a ber bang ke nale tum la district ba nale tum select ego koso district pen nale tum belong ma mate ke fly ma dak pen district nale tum chongwa ego la pen det nale tum block mate town block nale tum da district select ego te block automatic dak chiwang po la pen gp name ward number lai hui nale tum dak select ego la pen la saber la pin code ado la pin code nale tum dak pen ber ego dak ber ego la pen permanent address jong sin nale tum la thak present address pen jong sample te la thak tok do dak tik kurul te da automatic chi fill up po la permanent address long banga la pen nale tum min important bang la bank account number dak bank account number choklim pen nale tum ber ego mate tok ego la pen bank amen bank name dak bank amen tok ego koso bank account ma SBI ma mate Assam Gramin ma la pen IFSC code la bank passbook long dui dak ketok dui IFSC code la so code nale tum lang pen dak ber ego la pen branch ko so branch ma nale tum branch amen dak tok ego la pen det non video skip kipin pen nale tum nang lang dona mate than thepin pen la pen bank passbook first page mane photo uthai no nale tum mobile pen la pen dak upload ego nale tum la bank account first page bang dak ta 150 kb nahi photo size bang la pen only png jpeg la hai hui image nahi la pen pdf file lai hui nale tum photo bang bidet nang product mane camera pen jong se uthai follow te nale tum mb ong ola se mb pakom haning si apps do apps dan play store pen download ik dana nasi Adhar Card jong se do pul dak Adhar Card ya ber dana la pen voter id dak pen upload ego ata same lo 150 kb la nahi photo size pa la pen do you have Ayushman Bharat card jong se Ayushman Bharat card do pul te yes ber dana kalte no ber dana nale tum la pen la ber employer name la hai hui banane tum fill up de data chok daga mandatory re mane star mark have la pen nale tum experience certificate do pul te dak pen upload nang po experience certificate ba la pen non ala saber bang ke nomination details mane aku mama phan se amen thap pani ma dak nang litum ala E-Sharm ka apply ho nang litum nominem pi ada ki adun na setting dak et pono dak same process la address ai hui la pen dak photo nahi photo bang an phan se pi mana so photo nang litum dak pen upload no la pen nomination form copy dak fill up pen nang litum dak upload nang po form bang nomination form ba nale tum form bang ke la print blank nomination form pudak ber ego la print pulang ber ego nale tum print pulang ber da finale tum mathing no form si dak chi download po mate nang klang po la so form bang nale tum print out kuri no la pen kuri det pen finale tum fill up det pen ako photo bang dak uthai nang po mate capture kori nang po lasi hol dak upload nang po dak ka fill up nahi mang to joy oda serial number bi pono dak pen name of nomination lai address ai hui la pen arta relationship ko pisi ka chepoma yo lai hui lo simple lai ko form bang ke nale tum mithang na fill up thegi la pen la pu photo be bonang po bang an nominate phansi nale tum dak nomination nang ke pidun ma la pen la place la pen date to lai hui la pen la pu bang name of address lai hui
lagi pipi dia tercok important dak tokti dia tercok thang ta ajat ta la pendet la form na litum fill up moy la pendak dak bang dak upload nang po la pen next ba registration form copy na litum na so form copy ta same process la na litum la aber di print blank registration form pudi la dak ber igol so form na litum fill up det pen dak pen ako upload to noy form bang automatic chi download po so form na litum print out ko dedra dak pen fill up no la thak to do application number lai ban na litum fill up ne det bang fill up mo application number bang mo application number long det na litum dak fill up den no la pen district la pen dak 4 copy photo nahi la photo ban na litum dak pe bonang po mola so form na litum labor office damula po nahi और मुबा अपन फादर नेम मदर नेम हाई हुई सेम लहदा कोसन मा का फिल अप दकल सटिंग नंगली तुम फिल अप पनो होदा टिंग सिलो lai bang ko da ting lai hui la yes pilai ba fill up ting anang ne la pen la nalitum sorry la ber ba nalitum signature mate tham stamp la tip nalitum dak ber ego लांचल so form नाले तुम fill up तांगला पलते mobile पे नको capture ना photo उठाई नॉन ना पेन photo उठाई डेट पे नाले तुम दा upload ना upload डेट पे ना फिर नाले तुम get OTP pelong berego get OTP ber डेट फिर नाले तुम mobile long OTP नंग लेपो ला OTP बा नाले तुम ला ber bang ber नंग पो ला पे next and payment नाले तुम ला next and payment long ला fill up तांग थाई ला पलते next and payment long नाले तुम ber नॉन dak payment nang litum pinang po Google Pay debit card credit card penta net banking pensta nang litum hana bisina 30 ba te 50 rupees an chadi la payment date pen litum han application number mate reference number nang litum long po also reference number pen nang litum status mane accept el mamate reject mamate question ma pending se doer ma lai hui chegi pulte la athak dam nang pom pen ni likhi dam son apare dak tok do check the status putok do nasi application number dak ber nang po lapen mobile number ber nang po lapen lapu ki tok do check pu ber nang po dak ber lo to nalitum details banang klang po ye accept el mamate reject ma nasi pinia video bang kel anchot lo nasi video kelang penalitum thek pota hai lo jongsi thek thelang nane form fill up long problem to pulte nili fan nar jigo lapen comment long sta menili na reply dun po nasi pinia video bang kel anchot lo mo next video long la chitong nang kardom